Kathocia mwanya muno nontu bokona kanya gakwatana badu kindeto chia weru thaa mwanja cie tariki 18 mweri wa mwanja mwaka iyo ngiri yele mirongo ili na inya uri mbitu wa winu wa Kinyero. Tukiambiriria ni ati mweri yonde thia maana yana ya mirongo kenda na kenda ichi ntere mwanya mwanya ntere cie Gembe North na makarika ya maingia wagagia bokaria gutiria kwithira ye kuyirwa ntere iyo amwe abonde thia maana ya ile ya mirongo ile na imwe cia chichi ithirite ikionokwa na ikionania ati ndethia maana ya ile ya mirongo mwanja na inyanya ichiremete kwithira ikionekana. Aitariria Ontobo Police Command Gembe North Jared Marando hariwa bamwe bakari ibethirite nyabete theria wambabo ontobura butirite hakariba baingi batie batina gento na nyabangi utiwa baurai. Visa za wizi wa mifugo ni kitu ambacho kimeendelea mara kwa mara. Sisi kama polisi tumeweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba hali kama hii haitaweza kuendelea tena. Wamba bwithirito bwitema antame enene kiri anto bantereno cia Gembe North bamwe gutigwa abatare no gintu nyuma ya ndithia ciao kuijwa na barabange kinya gutiwa na ngurario na bange kinya guta utoro obwao na ara kuma atariki 6 cia mweri wa mugwanja ng'ombe magana amairi ma mirongo kenda na inyanya achijirwe ntugwino na tariki 12 igana rimwe ria mirongo ina na imwe cia ijwa na tariki 12 ng'ombe cingi mirongo 6 cia ijwa no ende kiri mirongo 6 cionthe ichiachokirwe na kiri igana ria mirongo ina na imwe mirongo mugwanja chiachokua na kiri ira chijito tariki 6 mirongo kenda na imwe ichirikitie na kuonekana kuonaniria uma mwanka athaino ng'ombe magana mairi ma mirongo iri na imwe ira chijitwe cionthe ichirikitie na uchokwa na chijitwe magana manama mirongo kenda na kenda. Tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu ng'ombe 37 ziliweza kupatikana kule Nadho Bulu area kati ya Gembe North na Mutwati. Alafu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu ng'ombe 54 vile vile ziliweza kupatikana wa area naitwa Ngadho Andwambui sublocation Gembe North. Tarehe 12 vile vile ng'ombe 141 kati ya zile 298 ambazo zilikuwa zimeibiwa, vikosi zetu zote wakishirikiana kwa hali ya pamoja waliweza kupata hizo kati ya hizo ng'ombe walipata ng'ombe 70 kule Ewasonyiro River. Ewasonyiro ni eneo la Samburu na hizo ng'ombe zilikuwa zinaelekea pande ya Ajas Post. Tarehe 12 siku hiyo tu tukisaidiwa na ndege yetu ya ikifanya air surveillance, ng'ombe 60 ambazo zilipiwa kule Luma Antwambui sublocation ziliweza kupatikana kwa Ngadho Dam. Ngadho Dam iko karibu na Ndumuru na hizo ng'ombe zilipatikana the same day, alafu siku ambayo ilikuwa inafuata sikaandiwa ofa mwenyewe. Ospindi Jared Marando ende aikojera Ontobo. Tumeweza kupata intelligence reports vile vile kwamba hawa wakora wanazidi kupanga mikakati vile wataweza kuipa. Nasi pia tumeweka vikosi zetu, askari wetu wako kwa ground, wana monitor the situation na tunafanya patrols ambazo zitaweza kutusaidia ili tuweze kukabiliana na hawa wezi wa mifugo ambao tunaamini wametoka katika eneo la kule Samburu wakipitia Ajas Post na eneo la Isiolo. Na tuko na habari kwamba hawa wezi wanapokuja ili eneo letu la Gembe North na Mutwati huwa kuna wale ambao wenyeji wanawaongoza. Tunatoa tahadhari kwa wale wezi ambao wanafanya hii kazi ama wale ambao inaonekana kwamba pengine wanawasaidia wale wakora. Hivi karibuni tutaweza kukabiliana nao. Kuma Gembe North, Betan Class, Chabari.
Kathushe mwanya muno kiwe Nicholas Jabari no ntobo riboti tugita mbere ni ati mwandiki munene kiamene kia Nope kaunti ya Meru Karute Junior ariwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza no atumite ukaithira kwina makareka ya maingia wa gagia bokari onto burabotirete ande thia kathomba ikia wantere mwanya nyuma yawe kwithira kiebelian PR baraba karakia ntere ihira kaingie kwithira kwina wamba bondethia Mumeru wonde arari na batere kuibirwa mtu wa Igembe na mtu ora wende umete kiri zone era kuijirwa ng'ombe kiao. Last week, the whole of last week, antu betu bethiritwe nonto ng'ombe ichaitire cionthe bakethirwa muchi bakaurwa along Muthara Kamukunji Tirwa eriu cionthe antu batithirite bakimama muchi. Antu betu uthaka bwika wabo tukombwa tukwelenka manda mgavana Kawira Mwangaza tiri mweti yeleti ya thatu twimwira atiri Rangers baratwa ba conservancy iri mwankene yetu na Isiolo na ibari na ngari munyana abatire kuo kiraito yabatia kuo manda mgavana ikwe yaba withdraw ana bara betu iba train na bakaya bunduki kenda bakaragia antu betu ana bara betu batere kwa NPR reinforcement endira atarireya lakini manda mgavana ana bawo baretere batura kuroma street ne kuno na bangi nara ng'ombe cia kwire manda mgavana ndendo kwira atire utumba kwa no kari kana kamumeru na batu endera antu betu barona thina either boro inyamba either bathithiritwo nyama manda mgavana utikinya ntuko imwe Roma as the governor na mutongere wa Meru ukondremu mantu yara yokarika manda mgavana tutakuona wetito karanthi na gavana wa Isiolo kana Marsabit kana Turkana kana Samburu omwera na itio kinene no kuromba thina ikwendelea cia wamba wa ng'ombe na atatomba kwithiria we gavana namba yana we gavana ukaririte tikiriku ukia kwithwa antu baku bare ona thina no tiumba kurungama nabo utiumba kurita a single statement ya kuwa pole utiumba kurita thiringi eku yuma kiondroene yeta kire family ira ito ati kubanga mathiko. What kind of a governor are you Mandram Kawira Mwangaza mantu yaku yaro kuthithe ndene nthika nkwire yandike uro thingwene mene tekene and we cannot continue like that. Utiumba kutha we ukui twana twa Meru ukaria twana tutumite embe ngi twa Meru antu bara baumite agera ngondu ngi ba Meru antu bara baumite na Kandrebene ngi ne ana ba Meru. You must style up, you must change na no mwanka wenda ana ba Meru bondoro bana. Tugita mbere ni ati Minister munene Musalia Mudavadi na kinyete kimambura ya kururia mubango yo TVET CDSC a strategic plan 2023-2027 mambura yara ya karikirite ntere chia gigiri mushine yo Nairobi. Implementation of the curriculum, the council. Before I came to the podium here, the last call I received was from the President of the Republic of Kenya. And when I told him why I was here, he was extremely excited, even in these challenging moments. Because he's a very, very passionate advocate of what you good men and women are doing for this country. So I want to assure you of his total support, maybe reassure you, not assure you, reassure you of his total support for what you're doing, because this is what you might call the fast lane to addressing the challenges of unemployment that is a big dilemma for the young people of this country. It is the fast lane, and therefore we heavily rely on you. So ladies and gentlemen, it is now
my opportunity to say that by the powers vested in me by the TVET Act, number 29 of 2013, and Executive Order number 1 of 2022, I officially release the March-April 2024 assessment results and declare the TVET SADC strategic plan officially launched. God bless you and thank you so much. Wangina kuniati aciari barari twaboba kuthomera skurune ya primary ya liwa dini ya Muthara gicikoni bunge gatigania iste ibawete skuru eni ya kinende na inya wikirwa tiles no endete na desk ite bioro na into bingi bietumi na nende aritwaba abailazimika kwithira bekarira maiya aciari baiba kuromba mubungi wa giciko bunge kibwa na mporo wa bori kwithira ayukumira yontobo na inyoti ere iba kwamukira alimu bakwa na bakiwa nkuluki skuru ere watine bwa kwithira kinga wa nontwete na aritwaba kwana ya boto tariru mwandikio tuandeto mukiri wa mithika. Isukuru yo kuselia metho kuma ome kumania na mwakire yuayo na kinyandene ne kiri tiles. Sukuru e primary li yere wondine Muthara tiganisti ya mbererwe na wakwa nurarare mubungi oguntuku ugichunge kabeabea mbere ya ritwetene. Inyabuke ya kuthironka Muthara yuonthe boteona cukuru yeto akirwe ni MP weto kabeabea. Atwakire thukuru ya high class achoka atobwithiria kila kitu mwanka thukuru eno ntubombere thukuru eto awi muntu na wichiendera koke gutari nya thukuru imuntu endelea atwa thukuru wa kabeabea nuwe kuringana na nto ana baba entora na thenera ona atokeria araichiomia atwagira kirasi kimo mwanka kirasi kia binana oni bira bindi aretie iskuru atwakiro imweshimiwa wetu kabeabea arutete ngoya bata era guma ndiraitwa mwekoro kana ndachuka omentona mujumbe arutete ngoira kabeabea arutete ndi uthongi bwayo buti no guni no buri kukire aciari na arito bayo no ntwete na ite kana deski kinya imwe ari mubateani utechioro na namba ya arito no itete na mbere kunyia kumania mathina kithumba yara ya ikuo cukuru embaka bwaya kioroke kunekeli ana batumira kioroke mwa na arimo bangi ana nondo boko la manto yana banini kioro byo tinda ukethakene kama chetia ngatu kuinga skuru kana na tatu akara mwari monto murome ora eko na mwekoro bonde be yako eta kioro ne kibona mbi na arito na ikioro kya metembure kwa nchera urete kyonyorere kera waro etibi aba ite thirikare imbi woni ndenda muntu weto mporo na tore ya ilele thukuru ne watore baite koringa kure to yare mbi barabara isi eko kogea kura miobwethere ko miobwemene sana ko wana batemba ko cheje skuru bata skuru che ko rano to ko skuru mo chokelo nyandrowe so timbete batemba weta na skuru batemba ye ko a ono to manta ma ya ono to bondro re chimba baitha bakeya lakini mwanka thai ati ari amenge mne barekete kuitana bonde na skuru eli primary ana beto ba kaira mongo yo ana bange ana beto yani thukuru ubura ana baria kinya itarakano otoria abwo kinya itaramporo thoma tiboria aburana bau beto baweta atia aona we mukoro re wanti wa mukoro abwetha into bira etherete nimbibi otomore kama endeleo ya ya Kenya ngairanthe ya thirikari Rui barombete mubunge okaita kampuro abori unkumira no bono keria kiroto ke kabeabea bakiromba kinya kabeabea bae utethio buraka umba mbere kiroto kiawe kiwa paro no pia naito kwala ngaburu kabeabea naito kwena mapio na ara kinya mbere ukumete no na kwetha ko tethio mi ono kanini no ntomoshi weku tutelete to shugulikera na tuto na owe ito menjata mulile ikayamba tutekora bwethia buto bwethire renge bantu to vremporo aro ambi ake akwitha ate ya mirandira mporo kabeabea atierete amendelethia gweke ne kuronio era yanza kabeabea atierete gweke ne ya githarakia to muthuru aro ambi loi na tuterana na loi batwe na mwanka thai kinya muketa ake akura mwekorora mukura ka ro mwana kya kona mathina choka ke mwekorora mwana ke batu direct tuchokete ke kabeabea na tisiri na kato kuwa to bani ko to ire watu kare wenye mbiti ana betaro gerenje thukuru bobo ya mapema bangira kwa ni achiari lakini babwe ukorwa mpuru nari ate mona ina nembe kitha nembe kana atije constitution ne ko ata mwere diga nestie nabo mona le diga nesti no iko atije mwanka no to kitha na ko mwanka ko getha kwena stima na ko getha kwena njirenjia endre we mwena kana yakawera na rutengo irereke orona comment nene kawera na account
na bwata bona kabea mwere to bala ito babe to tethie. Kiripotera Weru TV kuma Atiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Kathocie mwanya muno kiwe mukiri wa Mithika na kiwe nonto bwa kona kanya ga kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia Weru thaa mwanja tone kanya kuno kanini ugeta kuraya itucokerete na ndeto nkuluki. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care yako nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Gakwata ogeni oringi na nkatho cia mwanya muno nonto bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia Weru thaa mwanja tucokirani ati alimu nindi bakethira bekulukira kaita ko munyuma ya TSC kuambetira ba mukaira ichithirete yitwa kimbajeti ya mpongeli araba wete gukethira kwinochererwa gukinyanilia wetikaniria bwa 2021 na 2025 TSC ni wetenya yechunjikira barero kiogima bwa mwiri inyakio yithirite kigitwa hamwe kamiti ya kithomo mbunge-ini nene nithirite ikiuga ati bakethira baiti aira alimu bapero bakwithira bakiandikawa.
tukukathumba nyume ya Rais William Ruto kwanira kugitoga utumiri bwa kigina kia bilioni 177 kiri thirikari nyume ya gutejanwa kwa muswada wa kigina nkiamia kwandika na kuraithira utungata bwa arimu tayo TSC itongeretwe ni CEO Nancy Macharia na ile kwaragia mbere ya kamiti ya kithomo ya bunge nene liwiruga kigina kiri nkiameno ni kinyitwe na bilioni 10 kiri supplementary budget ile kinyitwe mbele ya kamiti ino. Onto bobu kulingana na TSC bukirigagira kwangaratania kwingo kwa CBA ya mwaka wa 2021 na 2025 ile yandikanirito katikati ga TSC na byama bya arimu. And the overall recurrent budget of the commission has been reduced by 10,281,147,858 Kenya shillings, which means it will delay in implementing the second phase of the 21-25 CBA between the commission and teacher unions. Nkiamene ya TSC ikiuga kigina kia ugitiri bogi mabwa mwili bwa arimu takio medical cover nikinyitwe na gisunsi kia 50. You will note that the teachers medical contract is a 3-year framework now in the second year, and we are expected to begin the last phase on 1st of December 2024 at a cost of 20.668 billion Kenya shillings. Therefore, the current allocation is inadequate to enable the commission to meet its financial commitment for year 3 of the contract, and therefore will affect medical care to be given to the teachers. Aidha tagale lele la konyia kigina kila kibatele kudikili utungata bogi mabwa mwili bwa arimu nikimeneretu ni abunge baka mitieni ya kithomo balaba kwenda kigina kikionde kwithura gigisokwa amunogu abunge babaliwa kurega kuingia CBA ya arimu yaomba kuleta thina na ikaleta arimu barabarani kile maandamano. None of these areas should be reduced as in my view, because of the implication it has on the overall situation in the country. It is a very critical item in the budget, and we don't want to see teachers again going to the streets and when at this critical time because of retained benefits. Because Treasury did not say that you reduce that CBA. It is the TSC that has decided. Treasury might have said that reduce the fiscal space by 10 billion. Then within yourselves, you organize your budget. Isn't it very important that this CBA be considered and maybe you cut your budgets on other avenues? You know very well that there is a signed contract on medical scheme. You know very well that we have a CBA with the teachers, which will actually result into strikes and even can result into penalties. Why do you go straight and do a reduction in an area you have committed yourself as a government? TSC kiongera kugwandikani bwa arimu ngiri kibao na wandikani bwa interns bwa arimu ngiri 46 bukethiro bukingwa mweri wa Oktoba na Januari kithingatanio. Recruitment of 20,000 teachers and conversion of 46 intern teachers to permanent and pensionable is proposed for the months of October and January 2025 respectively. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Kathoshe mwanya muno kiwe Anthony kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto ciewe ruthamwa njantwirwa renga kwendera kaita